Nyala UPS Waymaker LS800. Ini 3 laser, nah 3 pentil. Nah, kipas belakang, bodi abu-abu, 3 in ya, ini blue LED. Lampu dekat. Dekatnya begini, nah, flat cut off. Sangat rata itu, tebal kanan kiri. Ini ya. Dim tahan, nah dimnya ada laser ini. Ya, ada laser spot dekat, dim. Nah, ada spot kayak gini, dekat. Kita zoom aja, dim. Oke, nah, dim gini ya. Nah, ada spotnya begini ya bos. Oke, jos, dekatnya gini.